بله تماشاوانین هجا روشه گرم سیاسی در دوره روجاوایی کردستانی جیگوتی جیاندن هیم ام در باسی قاموش لود بن حسن رمزی اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه جی قاموش لول گلمنه دم باش که حسن شاندکی بلند یا روسیه پشتی چندین سالاند و استا بلند یا گسردانا شامی کری هیم لسر میزی چندین پرسیگو گریدای کرداجی بون هات نروجدی. جیگری سروکزیری روسیه دبیجه کرد و امریکا پترولا سوریه پترولا رژیما سوریه ددزن هر وها لاوروف دست نشان کرکو او بگومان به شکل گل یک پارچه یا خاکا سوریه نه وان داخویانین استحری بلند یا روسیه تو چاواد نرخینه گر دست پیکده وی پرسیشت. بله دنباش ترى وج تم شواني كردستان 24 بله روسيا يك دولة زلهيزة خود بيني جمسر لبرا همبري دولة أمريكي إيرو دوسيا سوري وكريزات سوري دا وديارة لصار يا قشتيجي روسيا يك دولة بيشجري وبيشتفانيا رجيم سوري دكي جدسبيك داز روسيا يازدا حتى إيرو جبرويه كي جي روسيا هولد دي لسر نخشيا سوري بقشتي هبونا رژیم سوری لسرانسر سوریا پیک بینه داکو که بهترین فشار بکه لسر کریزا سوری و چاره سرکرنا سیاسی لگور بریارا جنیف 225 سر میزا گفتگوه بهترین رایا سوری او رایا گرینگو برانبر پوزیسیونه جبرویه که جی هاتناش افشانده بلندیا روسی نل جمع نگرکی بیانیه جبرکو روس وقت تماشا اماجه پیکر پشگیری نظام رژیم سوری دکه کریزا سوری دم جبروی که جی روز هول ده لسرانسر سوری چه سامان سوری به هر وها چه هبون رژیم سوری به لسر رخشیا سوری پیک بینه و تایبتی دفرین کردستان سوری ده و دویاکو ایران میشن جزیره سوری جبروی که جی اف حد دانستانین روسی یک جیش بو خاطری دولت روس بهترین پیگه خوا استراتژی سوریا دمکن بکه لهمبری چه امریکا به و هر وها لهمبری لاینگرو تواری خوشی لهمبری دولت ایرانی جبرکو ام دزانن د کلام پریدا روس و ایران نزیکی هفن لید گور تایبت ما هر دولت که گور تایبت مندی و اجندات خوا کارو خبات لسر نقشه سوری و پیشار روجا سوری دکن جبروی که جی اف هاتنا شاند روسی گرینگا و ام جی تماشای روسا دکن جبر روس و امریکا هر دو چاره سرکرنا کریزا سوری دسته واحد دولت زلهز دیا پیشارو جدا و سر دسته و الگور تفاهمات برا هر دو دولت زلهز دا و چاره سریک سیاسی الگور بریارا جنیف و ور پیکانین که حسن ناخدوی چرچوی جتا بپرسم چاره سریا سیاسی نزدیک سوریه را جبرکم هاتنا شاندار روسی بو سوریه جیوک نشانه که کو دست پیکرنا پروسیا سیاسی لسوریه دست پیکرشی تی نرخاندن تی چاواد نرخینه دکاره چاره سریا سیاسی در باسی پراتیکی ببین پشتی دیار کردن نهیلانا شر تیروری دبر دو تایبتی لسر دولت سوری و لسر است نقشه سوری و تایبتی رخصنا داعش نهیلانا جلاین امریکا و دولت زلهز و ایروش هدی سوری برو قناغ سیاسی داره برو قناغ چاره سریک سیاسی داره جبروی که جی آمد بینن و التوایی روشا سوری
هەوڵدانێک و تێنەکردن چش لاین ئەمریکا بێ هەروەها لای ڕۆسا بێ هەروەها ژەکیتیا ئەوروپی بەرێ چارەسەرکردنا سووری ددن بەریێوێ ددن چارەسەریک سیاسی داکو ئەف چارەسەریانێ چارەسەریک بێ ژتەڤاییە سووریرە دە پێشە ڕۆژە سووری مەلەتێ سووری و پێک هاتێوێنە کاربن تەف دەجهێخوا دوێ چارەسەریە دەبێت برێزکەکە حەسەن دوێ چەرچەوەی دەدەخوازم جەنابێتە بپرسمەوە بەری دەمەکی کورد بەری چەندین ڕۆژان لە مۆسکۆ ڕێکەفتنەک دناوبەینا مەجلیسا سووریای دەموکراتیک و پارتیا ئیرادەیە گەلیا قەدری جەمیل دەگو پێک هاتی هەیە نها قدری جمیل ده آستانا سیاسیە سووریە دە و یا هەرێمی دەژین وەکی کەسایەتیەکی گەلێکی نێزیکی کۆنسەپتا مۆسکۆ و شامێژی تێناسکردن گەلو مۆسکۆ بڤێ حەوداناخە کو مەسەدە و پارتیا ئیرادەیە گەل ڕێکەفتن ئیمزەکردن دخوازێ وێ پێناسەیە هێزا ڕژیما سووریە دە پرۆسەیەکە سیاسی دە بهێزتر بکە نرخاندناتە لە سەروەیەکی چێگەرشتەوە بەێ ئەو وەرەکەفتنە ناوبەرە مەسەدێ و پارتیا ئیرادا گەلێری داهاتی دانین لە مۆسکۆی وەکە تەژی دیارکردی برێز قەدری جەمیل کەسایەتێکی نێزیکی دەولەتە و سیاسەتە ڕۆسایە ئەو هەروەها بە هەمی دەمەیدا نێزیکی سیاست و دەولەتە ڕژێما سووریە ji berwêyekê ev karê ku îroroz dike û bi taybetî rojhilatê Furat dixwaze bêhtirîn pêgihê xwe mikum bike li beramberê dewleta Amerîkî ji ber ku îro roj rêkeftinek yan jî danostandinek tê kirin navbera tevgera siyasî Kurdî de ji bo pêkhatê deverê her wiha ev rêkeftin werê pêkanîn û bi taybetî piştî rêkeftina navbera hêzên Kurdî tevgera Kurdî de em derbasî rêkeftin navbera و پێکهاتین دەبەرێ یەک و ئیرۆ کوردستانە سووری دەیان ژێ وەکو تێدیاکەن ڕۆژهلاتی فورات وی ئاف دانوستاندن وی وەرە پێکەنی ji ber wêyekê jî Ros hewl dide bêhtirîn pêgihê rejêma Sûrî li seranserê Sûriya pêk bîne da bêhtirîn fişarê bike li ser mêza guftugûyê li gor biryarê Cinêfê ya ku hatî diyarkirin û biryara nêvdewletî 2-5-4 bêhtirîn pêgihê rejêma Sûrî seranserê pêkir ji ber ew jî kaxetek bê distê dewleta Sûrî de em dibînin wekû tevgera siyasî ev danostandinek yan jî levhatineka navbera Abdulahî Nadeya ew mi gelekî دوێ چەرچەوەی de dixwazim ji te bipirsim kekê Hesen niha pêwendiyeke proseyeke diyaloga Kurdî gobrê vedîçe du aliyên sereke êvê diyalogê enekese û peyênekene niha mesede weke aliyekî ku nêzîkî peyênekeye tê li darxistin di asta platforma siyasî ya Kurdî de niha şand diçin di ser navê mesede mesela li Moskô danûstandinên wîsatkin rêkeftinan îmzetkin gelo bandora vêyekê li diyaloga Kurdî dikarê were ev yek ne wekî reaksiyonekî li dijî garantöriya Amerîka ya diyaloga Kurdî ye nirxandina te ger wê çerçevê de bikirin ئێمە بکومە ئاماژە کرد ئەv rêkeftin navbera di tarafa de meseda û partiya îrada gelêrî de meseda ne tenê tê ji pêkhatên yan ji pêkhata Kurdî ji hemû pêkhata di mesedê de ye lê danostandinê navbera mew û partiyên yekîtiya niştimanî îro ev diyaloga me diyaloga Kurdî ye em dixwazin Kurd bibin xwedînerînek siyasî hevbeş li seranserê Sûriya û her wiha çi li hemberê Sûrî bê çel li hemberê opozisyona Sûrî bê em xwedînerînek siyasî bin da ku em kabî balansekê bistênin pêşerojê de li ser biryara siyasî û ser çareserkirina krîza Sûrî giştî de ji ber wêyekê jî em vê nebînin û wê bandora xwe bike li ser danostandê di navbera me û partiyên niştimanî de
اف از بینم بلکی بهترین تفاهم که نبرا روسا و امریکا ندایا اف دانستاندن و نبی امریکا به لبلی اموی گرینگیا گلکی برچاو جی امناد ندا تنی کار کد نبرا مسده و هلفات نبرا مسده و برز قدری جمیل دایا جبر کو روس و کم ما اماجکر دخوازی بهترین لینگ خوا پیگی خوا دروجلاتی فرات بهترین پیک بینه و پشتی لفاتنا کو نبرا روسا و دولت ترکیه دا پیک هاتین کل سرانسر سینور کردستان سوری و یا ترکی به کوربونا 5 کیلومتر هبونا روسا و هبونا هزین سوری دوی دواره دجبو پارسنا سینور بکن اول هاتنا هنی یعنی اف تشت پیکانین امنا بین و باندورا که پیک بین باشه که حسن نخو از وی که دخوازی مشته بزانه نها آستا دیالوگا و کردی وینی وینا چاوایه روشا دیالوگا و کردی چاوایه گلو اف پینگاوا دیم نها خلاص بو دست به پینگاوا سیم گردوی درباره ده تو آگاهداریان بدیمه که حسن تماشاوانین هجاب مخابنی و پیوندیام لگل قامشلو قطبو سپاس بو حسن رمزی اندام کمیته آن نوندی پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه کش قامشلو